Yes, kaze rero nanone bakunzi babwiza TV channel yanyu, channel yacu kabisa, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose, aho mudukurikiranira hose mwitorije. Rero nshimiye buri mwe wese wamaze gukora subscribe kuri channel, nibyo gaciro kuri twebwe rero. Rero nimba nawe utari wayikora ubu ngubu iki nicyo gihe, ubundi ugakanda muri iryo jambo ryandikishije ibara ry'umutuku tugakomezanya kabisa. Ahantu tujye rero ni mu gace kitwa Nyamirambo muri Kivugiza, aho havugwa rero abantu bitwaje intwaro bagabye igiterero ku biro by'umugabo ucuruza amabuye y'agaciro ruri mu mudugudu rero w'ingenzi, akagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo, ahazwi rero ngo nko kwa Sindi, benshi rero bakunda kwita ku ruganda. Aha rero ngo batwaye imitungo kugeza ngo n'ubwo bitaramenyekana rero, ariko ikaba rero ngo yaba ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga menshi cyane kabisa. Uyu mugabo yahombye. Umwe rero mu baturage batuye muri aka gace utashatse ko amazina ye rero atangazwa, yatangarije bwiza.com ko abajura bibye rero aha hantu nyuma yo kuboha umuzamu bakazimya amatara yose ndetse na kamera zifata amashusho y'ibiri kuba, bakazirebesha mu kindi icyerekezo ndetse ibika amashusho rero, ubwo ni kamera ibika amashusho y'ibyabaye byose barayitwara. Yagize ati rero nka saa 2 z'ejo hashize kuwa gatatu nibwo ibi byabaye, abantu bafite imbunda baje kuri ruriya ruganda bafata umuzamu wo ku gipangu witwa rero Peter, baramuboha bamujyana rero muri wese, ngo numwe mu bwiherero birumvikana, barangije rero ngo bamufungirana n'ingufuri. Boss rero ngo ntiyari ahari kuko ngo yari yagiye rero kuri banki ngo ahembe rero abakozi, akinjira ngo yasanze bamutegereje abajura, ubwo amwambura rero ibyo yari afite byose. Uyu muturage rero ngo yatangarije bwiza.com ko muri rusange ahagana saa 3 z'ijoro aba bajura rero bari bamaze kwiba, kandi ko inzego z'umutekano zatabaye zigafata rero zigata muri yombi uwitwa Mago wari wakoze rero ku manywa gusa ngo kuri ubu rero ntiharamenyekana aho afungiye. Bwiza.com rero ngo yashatse kuvugana n'uyu mucuruzi tutabashije rero kumenya amazina binyuze rero kuri nimero 2 ngo za telefone, agana rero saa 10:28 z'umugoroba wo ku itariki ya 3 Ukuboza 2019 birumvikana ejo hashize. Ntibyabakundira rero kuri ko telefone rero ngo yahise ayikuraho. Ubutumwa bugufi rero bamwohereje nyuma yigeze asubiza. Bavuga ko rero ngo iyo aza kuba afata bakamubona kuri telefone bashaka kumubaza rero niba agaciro kanyako k'ibyo bibye bakabimenya birumvikana. Umuvugizi rero w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Modeste Mbabazi yavuze ko urwego avugira ruzi iby'iki kirego kandi ko bari kugikurikirana. Ati nyuma yo kumbaza byinshi nabanzi kuri iki kibazo, ati nibyo iki kibazo turagifite hano, kugeza ubu ntawe turata muri yombi kuri iki cyaha. Uyu Mbabazi Modeste rero yemereye bwiza.com ko Peter wari wafungiranywe rero mu bwiherero ari mu bitaro, ndetse ahakana rero ko ngo hari ufunzwe kubera ubu bujura. Ngayo ngo ko rero ibiri kuvugwa by'ubu bujura hariya i Nyamirambo bwitwaje intwaro. Icyo twavuga ko nuko ubujura bwitwajwe intwaro rero bumaze gufata indi ntera, gusa twizere ko rero bari buze kugikurikirana ababishinzwe bakamenya bakoze ibi bibi byose bagakora iperereza. Reka rero duhinira ahangaha nizere ko wamenye byinshi kuri no nkuru,
hanyuma rero nakubwira ngo nimba utari wakora subscribe kuri Bwiza TV, no gukanda rero muri iryo jambo ryandikishije ibara ry'umutuku, ubundi ukajya ukomeza rero kudukurikirana ibihe byose kandi mu buryo buba bworoshye. Mukomeze rero kumererwa neza cyane kabisa aho muri hose.